Sohu. Naravno, Rusija neće zatvarati oči pred onim što Poljska danas radi, naglašava izdanje. Moskva neće dozvoliti da joj se zauzme teritorija i borit će se protiv agresora, čak i ako je članica NATO-a. Ali vojni sukob oko Kaliningrada je još daleko, dok Rusija treba da da odgovor Poljacima na diplomatskom nivou. Na primjer, primećuje Sohu, zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev predložio je da se preimenuje određeni broj poljskih gradova ili cela Poljska. Ruski političar je nagovestio vraćanje starih naziva ovoj zemlji, Vojvodstvo Varšavsko ili Kraljevina Poljska, koje su u prošlosti bile u sastavu Rusije. Ako Varšava nastavi da pruža svoje ruke ka Kaliningradu, Moskva će možda zaista morati da Poljsku ponovo učini delom Rusije. Šta više, na ovaj način će Poljaci postići ono što žele i ujediniti se sa Kaliningradskom oblašću, doduše pod zastavom Rusije, rekao je Medvedev.